Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngakwenza njengamanje ukuthi-ke ngabe umxhasa ucindezele ibhathini subscribe manje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana lisewaduma-ke laphana-ke ngokukhankasela-ke i-MK-ke laphana-ke uGodole-ke ube seveza-ke okwenzekile-ke laphana-ke eveza nanokuthi-ke akakujabuleli-ke kona-ke lokho-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela, mina-ke into engizenza nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngase ngicabanga phana ukuthi-ke masuzile-ke le video leyo ngene ma-comment section ufike ushiye uvo lwakho ukuthi wena ucabanga kanjani-ke. Mesicinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona nwengane zakwethu, uGodole okankomgodole umfana, kanti-ke udaba niyalwazi ngani zakwethu. This is the useless mayor ever engisake ngayibona, imayor useless ethe ingena nje esikhundleni lesanda kubekwa imayor la eGoli. Udada ngazi udada bani, ukhuluma imbudane uthi kufanele kuqashwe abantu bangaphandle abanama document beba ama JMPD, amaphoyisa la eGoli, abantu bangaphandle beba ama JMPD. Kodwa ngapha intsha ayisebenzi, intsha eningi eSouth Africa ayisebenzi, kodwa ukwazi ukucabangela ukuthi abantu abaqhamuka amazweni angaphandle bezoba amaphoyisa JMPD la eSouth Africa. Uzubona ukuthi basithatha useless kanjani abaholi nje be-ANC, ngoba njengoba kade ekhuluma nje ubeconsultile nabathize, waphindwa wazobuya wazoxolisa, ubekade eyithathe plento sibuza umbuzo, ubekade eyithathe phi lento ezeyicabanga ukuthi aqashwe amaphoyisa abantu bokufika beba amaphoyisa ama-JMPD. Ibikade iqhamuke nini engqondweni yakhe lento? Mina ngeke ngize ngikufihle, ngeke ngize ngikunanazi. Ku-ANC uyedwa umholi uPanyaza, uyedwa umholi uPanyaza nje olokhu elwile ngaso sonke isikhathi. Imayor useless lethu udada. Ungacabanga ungathi ungena esikhundleni ucabangele nje abantu bokufika ukuthi abanama document beba ama JMPD. You are useless mayor. Imayor uyabona lo udinga ukukhishwa kuse-early. Iningi ingqondo engasile akeza nayo. Iningi kakhulu ingqondo ezana lo engasile. Ukusixhaphaza lento ayenza udada. Awazi kwakudada okwenzani yena lo. Ukusixhaphaza lento ayenzayo. Amaphoyisa intshinga ake engasebenzi. Hayi dada man, you are useless. Fanele ngibone ma-South African ukuthi abanifuni kanjani labaholi baka-ANC, abanifuni. Khona kaphe kwakho lo, khona kaphe kwakho niyongibuza ningiphalule, khona kaphe kwakho lo mdayisi omdala ozosithengisa esiqede nya. Useless mayor ever. Uthengela nje esikhundleni wavela wakhuluma nje insambatheka. Anisebenzi uthi akungena abantu bokufika abanama document. Nikhona ma-South African. Ayaliphume leli dada man, hey.